mei ni thum sang ni som ni pani thole ni ni e thir tu le ngai thatu zong zong te chipai kan bu ka chu tun trum chu Burma ram chung in do na le boina tu thar ngai thave thung te ang Burma Swal Sipai Military Council sipai ten politician te activist te le sipai thu nei na do da na lama roi tu an man te chu sipai in do na mun interrogation center na sataka ngai sa in politician mei chi ren ka chu pong swalin mi pat mei chiat na lama ti por ban tuma an ko sakdan te chu chui chu ania khit media in chu tinga sipai te che dan ten om tak report adon te I han tar lang te ang Mandalay khua kulchunga sipai indo na mun chu poisak nei lo le mihring an poa in en lova indo na mun ni in ala hlea firfiak sipai te hi an miman political prisoner ta chu wer fuin an vua chemte mor zuma vitin an ngai sa political prisoner pakhat chuan chawmin pelova regional level indo na muna mindo masa werin ka taksa pum min vua silai fongin ka hmaya min vua kutle mai lua min voboka ka beng chu player ra chepin an pota kamala chemte mor zumin an vita ka bianga sipai but thla lang khopin min vua chung liam som lu tuka wang chuan thi dilin ka tongtai hialani ti in soi chu baka Mandalay kulchunga indop nomuna chuan brick banglua in tautirte in nekte in thumronte budna thlasik ko volai berpoin chanchin bu phek pakhat chia pha mutirte chola golf ball tiat lekin pek ta chu sipai thil ti du dan ani yan gon sipai indop na huna mi pa pakhat chu mi pat mei chiat na lama sipai te nom na takin an chei bol boka ani chuan ka sazu min pet sakwaka ka mai an tuam tlata wangin tu in nge min pet ti chu ka mu theilo saruak ngal ngatin min om tira fanu inei chuan I fanu kan pong swal don nupui inei chuan I nupui kan pong swalang imong puwa po kan timayang ti in min voba ka hetianga saruaka iom lai thla kan langa online a kan the dar don ti te in min vobo kani ti in soi yan gon insane jela po political prisoner ta chu jela na thokte miswal tang te le thu nei tu ten an rap betata zel chunga doctor thiam tak anom lo wangin ahun taka in enkol man lo wanga thita te po an omnual thu hriatani zela na thoka tam jok chu lega thiam lo te an ni hloma wangin political prisoner ta chu an in me tira an phei khok an no tira ni tin deuh tho in pon lama tangin in chunga aron dalu ei tur te an lo ei sak thina chuti rualin chung na thok ten political prisoner ta omna wat an en diklain an chung te thil pek changte coffee mix ta chu zunbo ma te da sakin an khum te phei khokin an rabal sak thin bok ti hriatani chuba ka political prisoner ta chu bolhlo bom ek bom chobel put in thiana in ti fai tir an nia an tho thatlo chuan poisa choi tiramo thil dang ti tiramo ani lo vek le ni tin hrom takin anom tir thin ani zel chunga political prisoner te om tamna mun chu athiang hlim tok lawa thak pan ring uam le hri chi sang sang an in kai chhong dara zel clinic la in na chi sang sang om ma se engnat na tan po dam doi chi khat chi an pe chuak thina poisa pe thei deuh ta chau an mamo in en kola tur dam doi an pe thin ni in thu don ani na taka chuan zel chunga clinic le dam doi ina chuan jailer te poisa a thamlung oi thei te chau mani in en kola tur mamo nei thin anoma chung dam doi ina thok doctor tala chu doctor thiam an ni lo wangin ahun taka enkol man lo le enkol theilo zel tang tam takin an thi pha ni in thu don ani bok military council chuan water festival chungin political prisoner ta chu mun sang sanga ason kwal ni in pol then khatten an soya chu sipai lamdin hun der thon wangle an hlau thon wanga ti kwal ni soi oma Myanmar ma sipai thu neina an lang nuwa an mani do dal tu mi sing khale sang thum chuang chu zel sang sanga khungin an soi samek ani international companies tam takomna yadagun gas project chu tun haya Myanmar atanga an chua san hlom thu Malaysia ne Thai state owned company te baka major investor ni pahial Japan company po
Myanmar offshore oil and gas project ming thang tak Yadagun gas project atangin anin hnuk dok ve ta a company ramdang company rang te anin hnuk dok ta sup mai Yadagun offshore oil and gas project hi Andaman Sea huam chung om ania sipai ten thu neina an pong lak maka chuan budget year 2022 achungin $1.4 billion vel lak lo be sei ani Japanese energy company INEOS chuan Burma tual chung boina so sang lutuk le sum dona lama foreign exchange lenga har sana an to ta ka wangin Myanmar ram chu chuasan an tum ta a INEOS company hi natural gas lam boi pui thin an ni Malaysian Petronas le Thai subsidiary PTTEP point Yadagun natural gas project chu Karkalta Zirtop ni khan an chuasan to a Japanese company point nimin khan an chuasan le ta ani ani telin foreign direct investment FDI company ten Myanmar ram an chuasan awangin khovel sum dona economic system atangin Burma sipai sarkar hi hnol ani in apon lang tol tola Myanmar sipai ta chu retheina khora an lu thuk ta zel ani ti achiang reng mai Myanmar rural khol sangber parliamenta mipui palai MP atana Trump ni meu thlan tin non ngat zonu chuan om pi khotin siami Benazir siami tirsia la te chena in le lo chu ni som pakwa January sang ni som ni pani dai to khan Myanmar Military Council sarkar chuan dan pona hnol pol ten en inzomna anei ti in anom lo hlanin an in kong ka pui chu kalin an thu sakluya sarkar ta confiscate ni turin kan kalani anti PCM chena in kan ti takna in mizo dana chuan apasal puthang thu la te in tia zia tu ni zo ko ma ani ni somni pakwa April khan Burma sipai le an kai butana an ruat chop bula turo an tia piang ti tu township administrator ter ka ta chu kal le in an in mun le building len zong ta chu saltumin an te kwal chuak ta ni Aizol khopuya ral tlana omek mipui te thlantin PCM chuan he chanchin a hriatin sual sipai Burma sipai chim om lutuk anin em le aril ru anat lutuk awangin hetiang hian FB lama thu a chhak chuak khiala nangni sual sipai mihring ril ru po phu phalo ho khan ni som pakwa January sang ni somni pani khan kan in min kal saka fo in ni somni pakwa April sang ni somni pakwa zinga in nei tu po shrilovin kan in mun ram in telea in chunga in lut chuak le pekha chu en a hromin in nin om hle mai at hialani he chanchin hria piang ama diriam thin rul liana pol ho ti lo chuan poi an ti in an thinlung chung ril takatangin an torpui takzet nge yang PCM te mipui sarkar national unity government chuan sipai lal thuneina a chil howin an nei sum an chebrel zong hi online atangin an lilam sak ve mi boka chung zinga chuan choi moina phu hlia ni a ingai mani le mani choi moina tangka pui pani lai in pechop senior general min ong hlaya $US ni million man inia lek dil kama om te po chu lilam tur zinga hian atela an shalna sum mu hi democracy lam tluang zo mek tele sual sipai do le nan man ani don ani he chanchin hria social media mang tu ram chung le ram pona om te chuan an ngai ven hlia national unity government in a hral sak tu re thi 30% emo chawania a leitu ten shareholder system in an lei thei dona chiat noi somthum poisa pek lok chuan chiat noi sa an mukhi le don ani junta leader min ong lai hi entiklai ma in India lek kianga in le lo ani ngai lowa sarkaram house number sompali India rota sangni som pakhat kum atangin 5-star hotel le private hospital te asa military council deputy leader senior lieutenant general Shaw Winale general dangte in le lo po NUG sarkar chuan alila meka chuta sumhu rong chu sual sipai but noya ne chwe tu tan ani rona wangin he ro man na hi atha hle ani sipai council sarkar in tun hnaya state then kata township kan ti mai thin subdivision level khuate chu district khopuya ahlang kaya hei hi aram leilung fa te mangai wangle masona rural atan adu sakwang ani lo hrim ti hi
mipa ngai chin chuan an hrenge i awm e military council chuan township somni pahnih chu district khawpui thar atan a puan tak awangin a awm sa som sarih pali te nen chuan district zawsawng paruk Burma ram hian a nei ta ni han bel chiangila an hlan kai tak township te hi chute te lua a hmun poimo an ni lo ti a hrin kan hre thiam theiang tin an hlan kai tak district headquarter hmun tam tak hi military headquarters le battalion om hmun nget an lo nei na hmun vek ani ti a hriat thei bawk ani en tin nan han soitaila Kachin state chunga tanai khua chu army regional command combat headquarter ania Kaya state chunga district khawpui thar tur chu 7 operation command headquarter hmunpui omna ani boka Mon state chunga district khawpui pakhat kaito chu 44th light infantry division omna nia chimtop lam ye tia hriat khote takte po 19 operation command headquarter omna ani thung Rakhine state chunga an township po district level ni chhowe don ta a heipo hi western regional military command headquarter omna ni arakani chhokua Tanggup township chu 5th operation command headquarter omna ani le bokani chutiang bokin Karen state chunga Thandawngi township te San state chunga Kalo khua moi takta chu sipai ho hmunpui lo om to na hmun vek ani Run lui chakdo om te dim kuate Arakan state thenom paletua kuate po infantry battalion omna ni wangin district headquarter hmunpui ani don ta a military council sarkarin hetinga district headquarter hmunpui a phal rai vak hi ramasona thir thiam wang ani hau lo ti chianga a phena thil in phum ru lian tak om wang ania chu kumsang ni somni patumatana in thlan pui general election om dona wanga sipai sarkar a inbua seina chikhat ani military council sarkar chuan proportional representation PR system in sangni somni pathum election a man kan tume ti in an lo puang dum tua army headquarter lama sipai omzat aya tamdai kha vote thlak tir an tum le ngei don ti hi hria sa sipai lal min ong hlaya du thu ngei chu ngai poimo in an party vobi candidate hi vote lin an tuma wangin sipai om tamna bial hi district headquarter thara an puang ti achiang hle ani sipai tlan bo le pial lei thuari ta an phum bo to te po vote an thlak ti le nge yang ti chuan district headquarter an puan thar chan chu achiang mai ome tluang a chak chuakin Burma boina thu beng fa zeta je hi ngai thlak chun zom tiang Burma rama tanga ramro pui America rama Burma sipai hlawa ral tlan in ti si mani zik chhuana ramlama sipai ra pe na tuara mang ang taka omek mi puite din mun hriat thiam pui mi alawa sual sipai tanzonga social media vela yak thin thlok thual ho hi zina mu maljir pha ani me ulawa zina tha dong song phalo chu thu sanita se lekhubu tha tal an chir ngai thin lo wangin military council sarkarin rong takin Myanmar rama zofa te thlenga kongsang sanga lungai na le mang ana a thlen ni an hre thiam thei lo hle ani military council ten sum le pai engkol dan an thiam tok lo wangin harsana na men lo aram mi puiten an tok meka Central Bank of Myanmar i mi pui ne na ramdang poisa an kolte Burmese chia ta thleng tura hriat tirna achua Central Bank of Myanmar hriat tirna ang chuan US dollar emo euro tangka emo India rupee po nei se chutiang foreign exchange foreign currency an kolte thleng tur hian an poisa don atangin ni khat chia mi puite hun an pe ani foreign exchange chi chu ramdang poisa in thleng ton na tia hriat thiam ni ma se zofa ten kanril ruwa langma saber chu US dollar le Burma poisa chiat emo India tangka rupee in thleng ton na hi ania chutianga in thleng ton don chuan a thleng na re thi om le nge yanga ya chu foreign exchange rate te ni ram pakhat poisa ramdang poisa atia a hluna emo in thleng ton dan tur bi tu khi ani ram pakhat poisa ramdang poisa a leidona amanzat bi tu khi foreign exchange rate chu ani mai ome Myanmar sarkarin US dollar thleng theina official rate a siam chu US dollar khat hi Myanmar chiat sang khazare somnga ani in black market lama phei chuan US dollar khat chu chiat sang ni chuang lam ani rai thung sipai thu neina an pong chhunu hian chawlkar khat chunga benga tanga sumlak chhuwa thei za thi chiat nuai nga ania
US dollar zani somnga India poisa in cheng sing khat sang kwa ang vel ani Central Bank of Myanmar hian an thu chuak ang hian an ram chung mipui kota US dollar omzat thleng theina ko Burmese chiat thi anei dai kher lo ti hriat ani chu wangin Myanmar chiat chhut bel treuh atuma chiat sing hi tlang beng not thial siam atum ti thu te po don ani ni khat chung lekin ramdang poisa an don chu Burma poisa hlu lo zawk chiat manga thleng thuai tur ti hi a khir lai tak ani thung chu wangin Myanmar ram chunga foreign investor ta chu an mang ang zuala a then chu sipai ten thu nei na an pawng lak tir atangin sum dona lam an kalpui thin chu an hlo to em awangin Myanmar ram chu sanin an in hnuk dok nual to bok Central Bank of Myanmar chuan ramdang atanga local sumdong pol foreign direct investment ti te chu in ngai thiamna apea heng ho hian ram chung thil siam chua direct in atipunga khovel sumdong company lian pui pui ten sum dona an ron dina thiam thil changkang berber an choluta bungrua thatak tak ban tlom zokin an siam chuak theya chu ram chung sum dona a tha zonga hong ani lain an sum lak lu foreign poisa man tlom zoka ret nen ni khat thil lekin poisa an nei te a thleng lui sakhi thil poi tak ani chodon ngei mai ani chu tinga military council sarkarin ati chan chu Myanmar ram leiba rulna tu foreign currency an nei tok lo wang ania hetinga poisa thlengna man tlom zoka a thleng lui sak zel don chuan ramdang atanga sum dong te adang chep zel dona khovel nena sum dona inzom thing global financial system atangin Myanmar ram hi a in thiar fel him thuayang President Louis Mr. Tan Sein hun lai tangel po khan Central Bank of Myanmar hi market economy a mithiam tu kota da in zalena thui tak pein a in rol ngai lowa tuna chuan US dollar le khothlang lam sarkar poisa hlutna hi ti hniamin a controla Chinese le Russia tangka hlut zong lama abuk ati ridon ani nga chuan tual chung sum dona domestic business atu sidon ti achiang sa reng mai ta ni rule putar financial management thiam lo zar chu mipuin an tur ngei don ti chiang ta ram pakatin an nei nge thin annual budget duang turin legislative assembly le parliament an nei lo wangin Myanmar ram hi economic lama an ar khothim dai mai don ti hi achiang reng maya Myanmar ram din mun hi a thalo tak zeta sum har satna namen lo tak hian tuna tanga rei lo te hian a muaka Myanmar ram thenom hnai Sri Lanka po ram sarkar an ram ro rel tu te thiam lo wangin khovel hriatin an mul powa har satna namen lo tak tu nan ma chon me ka Burma sipai sarkar po hian he har satna namen lo tak khi tuna tanga rei lo te an ma chon dona Burma mi puite an laina tom tak zet ani ole viewer te nenangen na zevele te ang kan channel min la subscribe saklo te khan min lo subscribe sak ngei turin kan an so min kan an gen chowa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu zel theinan notification bell khain metanga ola in da don ya